Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте Вагаз телевизион ачу конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-TV.ru сайтында. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вагаз телевизион ачык конкурсын дәвам итәбез. Башкалабыз Казанда берничә ел элек Сәләх мәчете ачылган иде. Иман йорты Мамадыш тракты урамының 18-нче йорт адресы буенча урнашкан. Ачылганнан бирле аның имам хатибы булып Тимергали хәзрәт Юлдашев эшли. Рамазан аена багышланган бүгенге вагазны да нәкъ ул сөйли. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mübarek bulsun Ramazan aylarımız. Allah Teala illerimizge, günlerimizge hayırlı, eminlikler, tinçlikler nasip eylesin. Şimdi Allah Teala özünün kitabında bulay dibeyte Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâti minel huda vel furqan. Ramazan ayı oluşunduğu bir mübarek aydır dedi. Ol ayda Allah Teala Kur'an'ı indirdi. Yani başka aylardan ayrılmalı olarak Ramazan ayında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ni indirdi. Hem bizge hakkını batıldan ayırdı, qaranı aktan ayırdı, haklıkını көрсетті, hidayetini көрсетті, dürüst İslam yolunu bizge көрсетті. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şulay uzunun hadislerinde Ramazan ayının uzunçalığı turunda hem bizning ümmetke berilgan ne kadar zor fazilet ekanligi turunda beyan etdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Utiyat li ümmeti hamsu khisal." Benim ümmetime 5 nimet berildi dedi. Yani Ramazanda 5 uzunçalık var. Lem tu'tahunna ummeten qablaha. Yani mena kadar bulgan ümmetlerge Allah Teala bu nimetni bermedi. Bu nimet fakat bizim ümmetkegine verilgen. Ramazan ayında. Nindi nimet? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Hulufu femmis saim atyabu indallahi min rihil misk." Yani oraza tutuşu kişinin ağzından çıkan is Allah Teala'ga kupka siykimlerek kuşbuy isine qaraganda dedi. Bu birinci nimet. İkincisi dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Testağfir lehumul melaiketu hatta yuftiru." İftar kılganşağa kadar, ağız açkanşağa kadar bu ümmet için ferişteler istiğfar sorar iken, yani dua kılırlar. Gafu sorarlar: "Ya Rabbimiz, günahların gafu eylesen idi bu ümmetin dip. Günahların gafu eylesen idi her bir uraza tutuşunun dip. Günahlarını gafu eylesen idi her bir iftar kılışının dip ferişteler iftarga kadar dua kılırlar iken. Ham bu nimet fakat bizning ümmetkegine berilgen zor bir uzunçalik dip aytar edim. Ve tasaffadu fihi maradatu şeyatin. Hem de Ramazan ayında şu ümmetke tağın bir nimet berdi Allah Teala di. Şeytanlar bağlanır di. Yani ulu şeytanlar İblis melğun hem anın yerşinleri, anın yakınları, ulu şeytanlar alar bağlanır, alar bir nindi de zarar kitire almıyor Ramazan ayında. Hem bu uzuna göre şu ümmet için büyük nimet. Lakin bu nimetler aytkanımşa başka ümmetlerde yok idi. Ol fakat bizim Müslümanlarga, bizim ümmetke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetine verilgen nimet. Kilası nimet. Bulda bolsa ve yazinullahu Teala kullu yevmil cenne. Allah Teala uraza tutuşlar için gün sayın alardın cennetteki orunun nişli bizi iken. Hamda Allah Teala ayta: "Mene benim kullarım, izgi kullarım yer yüzünde aşağı işiden tıyıldılar. Alar şu sınavını ötediler. Hamin alarga en hayırlı, en güzel cennetlerini hazırladım" diye beteşek. Haminde sungusu olda bolsa ve yaghfir lahum ahir leyleten minhu. Sıngı tünde Allah Teala Ramazan'ın sıngı tününde Allah Teala şu ümmetinin bütün günahlarını keçirir dedi. Her bir uraza tutuşunun, her bir taravih okuşunun, her bir izgilik kılışının
Рамазан айында, Рамазанның соңгы төнендә Аллаһ Тәгалә бөтен гөнаһларын кичерә диде. Шунда сахабалар сорадылар: "Я Расулуллах, ахия лейлатул кадр?" Ул кадр кичәсеме? Дип сорадылар. Юк диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, "Валакиннал амил юваффа аҗраху иза қада амалаху" дигән. Ягъни һәрбер эшче, ягъни ахырда үзенең бәясен алган кебек, менә без бит инде эшен тамамлаганнан соң ай ахырында, ай башында зарплата алабыз. Монда да шулай. Һәрбер эшче ахырда үзенең әҗрен алган кебек, буларга да Аллаһ Тәгалә тулысынча үзенең әҗрен бирәчәк. Аллаһ Тәгалә шушы Рамазан айларда булган файдалар белән файдаланып, шушы Рамазанда булган мөмкинлекләр белән файдаланып, үзебезгә әҗр саваплар алып, бу җәмәгать Рамазан айы бетә, әмма ләкин Рамазанда кылган бөтен изгелекләр алар мәңгелеккә күчә. Ул бетмәячәк. Шуңа күрә аның кадерен белеп, дөрес итеп, файда белән үткәрсәк иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Вәгазь кешене яхшыга өндәү яки онытканны искә төшерү дип тә аңлата кайбер дин белгечләре. Яхшылыкка сез дә өндәй аласыз. Вәгазьләрегезне видео язма рәвешендә tv-vagazbitirshik.yandex.ru адресы аша җибәрегез. Бүгенгә барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп, сау булашам. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.